Ninkwakira program Ebyamagara omwabazi ogu omuhereza ni Kyobutungi Charity kandi nkuramusiya honto osibire kurungi. Omwabazi ogu twataya isa Dr. Agaba David Collins okurugaha MRM clinic aho mu Rwampara aruguto rwatora Katete kandi no mwaha bakora harwarwitera hango eryambara Regional Referral Hospital Beitu tuganira abakwatirana okurugwa mwenda ahabo kuba ni gynecologist ebero kwata abakazi na mnonga omukwate no kuzara nebindi nabyetegereza kurungi mnonga so twenda kureba ahabo ncho umuntu nagirenda ekarugamu nangushi obundo obwe kayarugamu murundo gume konka ino kushanga buri kugirenda netekwa yarugamu ebizibu nibiha tukabitambira tuta kandi umuntu nkogwe nawe katunga ataha mwana in case haba hariho solutions katumwakire atuyanjurire nagwanyuma tutandikiraho Dr. twakwakira webale ntekanisa program amazina Dr. Agaba Collins kuya yanyanjire ninkorera MRM clinic hano muri Mbarara kandi ndi doctor w'abacyara uwo kwese obstetrician and gynecologist. Twazaha miscarriages okurugwa mwenda ubwenega bwegire mukubide bonerugimu okurugwa mwenda nashoboorora then cyakwasa kwandikireta so mbone kigambo okurugwa mwenda nikibasa kumanyisa ibintu bibiri omurimo rufunze urujungu mwene mukira kuceta miscarriage konkitwe mukwito mutwantu bishoborora ntugeta abortion kandi nkayenzire mbanze bishoborore nti abantu abinje ko kugera kugamba ngo abortion ateka ngwenda wajihamu ninko nakiteka agenda tinkugenda nija ngo mujihemu ninga najehera bueno itwe umuko yezaho okushobora abortion kimanyisa ki nenda eyarugamu etaka ikize myezi mukaga n'ekicweka ubwo enyamaho twantu bari myezi mushanju wikisabe na munana konka hati ntubara mukaga n'ekicweka wikisabe na mukaga habwa improvements ninga ebyeyongere kukogwa kukulia ngo abana abo bagera ki babasa kusurviving kato mwana yazagwa emyezi mukaga n'ekicweka ninga wikisabe na mukaga mu Uganda nabasa kusurviving no muri Mbarara nibinja botwa ya mbere bakasurvivinga ha myezi. Okay. Mbwenu enda kwere kurugamu oba wokigenderire oba wajihamu oba yayihamu tuketa abortion. Okay. Konka mbwenu kugira ngo abantu aburijo bo enderi kube yihiremo benda bagete miscarriage. Konkitu ntwana tugamba nteji yayihamu tugeta spontaneous abortion eje yayihamu. Bene ibihamu nitujeta induced abortion. Yes. So okay. Kandi hariho no kushanga yonke targamo kunga for example mwana ya fero munda ataka ikize myezi mukaga n'ekicweka nayo tujeta abortion. Mbwena abortion cyanche manyisa ngwende kabire nebagiye kukura yaremwa kukura ya stoppinga kukura mwana ida yafa ningenda yargamo mwana cyurire aze yargamo enda etaka ikize myezi mukaga n'ekicweka cyanachikwata ati mbwene kikubasa kureta habaho abortion ningashi okurugwa mwenda kikaba kiriki twaza kugira ngo tuzo details zo kugira emwe wagindi usinga endijo yayerugera mbwenu kezo kwingiye usinga zo turazigambe habo kuba ijino wacekorera ntuzagamba as twita spontaneous abortions enda yabaryaho mbwenu katugamba ari spontaneous abortions n'ibituri kweta missed abortions. Spontaneous nemanyisa nti nabandyaho twire nyinenda yanje ko nabandiho nareba najwa kunaye ko mushaho bangira ngwenda yargamu ine byaragara niyo spontaneous abortion. And missed abortion niyo kushanga nti mbe ninchebezenda yanje yayikamye zena umukuza kuzo wa doctor batizo musikani
omwana akagira ki akafata nakimanya. So tuza kugezaho kugamba okukira munonga ahari ezibiri. Iyo mwana yafera omunda ningenda yafa kwiha. Mweno mtebekanisa wa program n'ebintu bingi byokubasa kwiyamenda. Bingi munonga. Kandi wana ogamba byokuyamenda noine kuleba ebizibu ebiri ha mwana byakubasa kutumenda yaragamu. Ebizibu ebiri muri mama we byokubasa kuleeta enda yaragamu. Ninga ebizibu ebiri omuri nyinenda omwana omwe ali kurira ebyo akwasa kutumenda yaragamu. Twaza kutandika n'ebizibu ebiba mama bakubasa kuba bine. Mbwenu nk'abakyara nikyo kuleba kuri kugirenda kugira ngu wagirenda ureke kuresa wabe noresa stopping wabe nonywa magwa gesasire mizi turi kureje turi gukora kuresa kunywa magwa nangwa noreba na wana uza kuchebezenda niba kugira ngu oyetantare okunywa coffee tukaenda ngo abakaza binenda banywa coffee yakwane basa kutumenda yaje naki yaragamu kare agasana ko mwani kabasa kuletenda yaragamu especially wana onywa kinji munonga konke ibyo tichangu munonga ebizibe bingi abyo kwaza kwa amucyara yabasa kuletenda zaragamu hari engwara zo kushango ine kumucyara washango ine nkashukari aza shukari eji chikabo ukashanga etareberigwe kurungi mbwene tari controlled utakumera je mbazi shukari takusigara mu buteka cyo basa kutuma either zargamu ninga abana bafera munda. So nje kureba otakalizirenda woine shukari woine kubanza wa doctor kabanza yareba shukari eji etebenkine eyo mu butebenkana abo kwa kora betabenkine neiza kwija omu stage zo mwana yana akogozo ziri kubanza obwiro bwingi abana ne bafuni zifazi kiri ntomunonga zo niziruga muzikiri ntomunonga bwa shukari. Ali abacyara abo kushanga ngo imibiri yabo nekora entegeka mubire za kubasa kugwanisa obutafari bwo mubiri ngo nkazagwa konka mubiri gwanje ni gugwanisa parts zagwe ushange ngo so nabandi bakora ubukurote so akigirenda ushanga ngo umwana yana agezo kukura aija akora ubukuroti ngeshaga makwe kwate nyuma yece nyuma atoshanga ngo umwana tiyafuna oxygen tiyafuna byo kurya enda ida yargamu ningo umwana yafera munda. Abakaza gukora bwa antibodies obwe ni bakira kurwara engwara bakweta antiphospholipid syndrome. So mbwene ejo ni antiphospholipid syndrome ejo ni ndwara yo kushanga no oinemu entegeka mubiri eziri ku obutafari bwo kugwanisa obutafari bwo kugwana azo kashanga bwagwanisa ebintu ebitakabene bugwanisa mu mubiri kandi kizibuti womanya noha oyina kandako konke kizibabo kikubaho ni washanga tibuli yagirenda negumaneraga emwibiri shatu ekina yenda kutumanye nti washanga no funenda ibiri shatu zo kumanizirgamu janchi mango kitwajeta now recurrent current abortion enda zagumanizirgamu nizirgamu. Harimo ndwara zindi ezo kubasa kuyamenda mchara yagwara kengware bakweta syphilis ita raguligwe kurungi ne basa kuyamenda nico kureba ko kuzo continental ba making sure muba kuchebera syphilis. Hari ndwara zo mchara yakobasa kurwara zindi omushinjo malaria akwitenda akuyamenda bukabakari nico batera nanka urutimba bwesiri okugira ngo mugume mu mirefansi daburi kwezi kugira ngo tagwara umushinjo ubu ni mubi munonga ni gukira gwene kubasa kwita umwana na nyina gwene kubasa kwita abona babiri uko bwiro bwinji eile mwana enda yetarigire mukare obundi umwana yabasa kufera munda. Hariho infections ezindi
kugwara umuhanda gw'enkari kashanga wafuna ikimo kwita urinary tract infection UTI okushanga wagwara kureta mizi mabambu bucyara hansi kashanga no leta mizi genda kushonka amahira agataho mucyenye gatahira kubi ezo infection zezo zibasa kutumenda yargam ati infection zetu ziri kuchera kukora obwiro bwingi nizituma omuntu yabasa kufuna ebishobwire butakayiki Ndio cyamanyisa wafune bisha ahamyezena cyamanyisa ngo enda yargamu kandi tuwafe gwenda Jebeto kitera akora tembo nico kureba kori kwijo nerene ni to insistinga ngo mwijo mwirwariro emirundi ikicemunonga munana konka abacyaro bwinje mu kireba aba doctor nibenda gukora sente konka buri wija nitwantugezeho kwece benkereza kureba ubwo mucyara akaba ine infection yona umuhanda gw'enkari nashasha nawe akubata kushasha umubuteka ku muhanda gw'enkari n'ingwara itwabenti cebera buri wija kucebeza abo kuba niye ngwari kusinga kuba kumono macyara benda kandi yabansa kubaletera ki okuyamendezo so infections agamba mushinjwa twagamba syphilis hariyo n'izindi ngwara eziri kubasa kurugari mama zikatorowa uwo mwana aza zikabasa kureta ubuzima ezo twakwesere toches harimo bakweta toxoplasmosis azeje nekera kwata maybe nk'abagwira na za sirimu kashanga tafari bombiri rwacendire konkana uri omukazi inenda nomunya immunity neberi hansi so wagwara toxoplasmosis utajemanye ne basa kuyamenda ari bituri kweta cytomegalovirus kunaka koko ka virus nakonika basa kuyamwenda rubella basa kuyamenda twagambira ari syphilis ibyo byona zibasa crossinga ziyemenda so hasi twareba ebyakubasa kuba bijyo mu cyara bikareta ubuzima hati katuzari nyinenda nebiceke byetobi no basa kushangwa uko wakozwe nyinenda yawe akazire kuri wa nyina w'umwana doctor ino bonda hurire he bagamba kugira ngo omukazi yabatwire omukazi bo muki yabatwire nayihamwenda atakakirabwire bwo kushwerwa ngo kwa kushwerwa ngo nyinende bata itacenga kuzara niho nicyo nakugira ntuze ahari nyinenda hatiya hati nyinendeje eyine ebiceka eyine parts zayo hariho party ya nyinenda aho mwana ari kukurira kandi hariho na party ya nyinenda ituri kweta cervix umunyagwa nyinenda mwe no kora abantu bataho muri nyinenda hata umunyagwa nyinenda ogwe bugira muscles ninga enyama ezina mani mnonga iwe yebuze nyama iri kubasa kwata enda kumara imyezi mwenda atwalete tumanyangwe jo maso ya nyinenda iyo munyagwa nyinenda ni yeri kusinga iyo munongo okugira mani umubiri oyironeze ntumbwe ya nyinenda ne namani menje munonga so nturu kweburiza abakaza abakugirenda z'abana batanu kandi zitarugemo njanje manyisa ngo munyagwa nyinenda ogwe gwagwe namani konkaro kushanga ngo wazagwa umukora muscles na tissues zawe hariho ko ina abnormality mu kuzukora timbwe niwe muscles zawe zo munyagwanye nenda ziri weak so iyo mu rujungo mu rufunzafunze nituzeta collagen disorders collagen ijo niyo kuba netuma ezi muscles ezikwata munyagwanye nenda zagera mani so wagire zo problems nke enda nizigumana zirugama terha mama kubaizo robin bakakurekora kunka cyamanywa nikibasa kuragurigwa kundakugambira icyo ne cyarwo mu kuzarwa which wakizagwa koli kwija uwaguma no yihamu nyinenda no yamendezi kabakaza kugirenda kaguma nazihamo aza umuka shanga wa of course no manya ti ikintu cyo kwiyamenda cyo kwikizwa mu ihanga ryito kandi wija nko muri ba doctor to aba professional tukuza no kukwikiriza abo kuba ethically shimwe kubano itomwana utakaziga unless omwana ogu yana tarifu ya mama wa danger abo narangana kwikiriza aho kugira ngo maybe indeji yanenda kwita omukazi rangana tukiza tugireke
jiyo ningo mwana we ngawara mtaraza shana ezinde stoko basa kuyamu ninko mwana okushangwe kiyaza gwancho tikubasa kubaho yaza gwatine bwonko for example yakugwatine bwonko yakugwatine nsigo sogwe nasabutabaho so aho medical twikirize so abakazi abakugenda bazo ko mu bufunda biye kumaniya mendezi babane ba kwata umunyagwanye nendo ugwija gubamane maseriye wamani shangenda zane zizamu tizibasa kukwata konko irone cyo kuyamenda n'abakazi abazireho umwana basa kuzara ushange abwirwa kuzara maybe wasindika ubwire butakayikire ko munyagwanye nenda gwashatuka yego ati kugwashatuka amasoze zizawamani tizabazi doctor abashaka tebakimanya mwene tebahabazira kugira ngo hahame icyo kushanga umukazi nagira ati nkazara abana banje bashatu kurungi mukwa kurugawa kana ninga kaza mwana wanje kubanza izindi zagumana zikora tani zirugamu niziragamu yes nyine ndeji nebasa kuzame bizimba ibitu kweta bya fibroid ebizimbe ebi kurugire iberabe biri turire ngwe no muri nyinenda inemu parts nkisha teze ko hiri kubasa bibasa kuzayigore ya nyinenda ningo mu nyama ya nyinenda ningo mu nda henyine umwana hakubana so byazo ko umwana ari kubana atura ushanga byafunze umwanya enda zagumana zirugamo ubwire butakayikire zaba za abortions zimusindikiriza rugamo okay zene kindi araba kazo kushanga ngo tayine bizimba konka kazagwa na nyinende ine kizibu ekituru kweta septum eine mbwenu eine munka kataji akaga gyagati ya nyinenda nikane karuga nkamte gwa nyinenda kali kakanyama karashuma so buri genda yaza kukwataho kuzo muri nyinenda na buri waza kugirende kenda kukwata ari nyinenda egumana niziragara so twagamba abizibu byakwasa kuba ari nyinenda twagamba abizibu ebyakobasa kuba biri yari mama we omwana konka no mwana we kana abasa kufuna ubuzibu yes especially ezende zikugamu zikiri nto munonga norebe nda neruga mamyeze ebiro mukaza atere nduru akirenta atere nduru konka ruhango gwo kuyakozire ensi haruho ebyali kusharamu abikori ababana kukira kurugamu mu myeze eje yakare munonga myeze ebiri naba yaba yakugwa n'enshobe ushange nto ko mwana aho gira ngo yabaho yanaza kugera abnormality mbi munonga yanaza kufuna kuzagwa maybe aine obulema bulengeserize so ezenda zimwe bumwe nizirugamu ngana ziha zedi zirugamu konka hari ziri kumizamu shanga zagera ki zayikakura zaza konko bwiro bwinji warebeje myeze shatenda yarugamu ni handi chamanyisa ngo mukogo mwana aho nabasa kube agensho be yagizire ki yabire so ezezo problems zezo mwana ubwiro bwinji ni zaziri congenital kandi ezo ndanzirugamo ende kiri nto munonga sebe byo byo kubasa kutumenda yarugamo ari binje bikurengaho konke ibintu byo kukira kwa biri komone munonga okay takabaho ubundi nkemebazi webale kukirete cyo twekanisa program abacara nco kureba nabo wabo inenda nitubani tubegesa abyo twine kuriya tubegese emize twine kwetantana nabwambira taresa utanywa magwa then ikindi turi kubagambira tubagira ngo otagira mbazo guwagura ogutari recommended by gynecologist wawe abo kwitu ntwantu manya embazi yakubasa kugera ki kwihamenda ninga yakubitihire munenda yakubasa kureto mwana yafuna buzubu bw'amani munongo mukoko akafero umuntu so eje mbazi nitwantu jemanya so twani tukuhama mbazi ntumenga shwa mtu akwe mbazi eri safe
kugira ngo enda tagira ki itafuna ubuzi buboneka Kagame. Okay, kinde kindahurireho nyuma y'abantu babutosha hino twantkorese emitwe gituka abantu ngo umuntu yakutera ninga waterura ukagwa ngo nanenda ibasa kurugabo real kintu akakwate. Yes, nikibasa kubaho ikituru kweta trauma nyine enda yazo mu yeberiyaho ndige mu butekateka iryo mu buteka then hijagira nke cyabaho wajigweraho so no basa kushanga nke sho hazayatika wari umwana kweri kumara kwatika njye muri segenda ya basa kugera ki ukurugamo so namazima ikinshi ntecha nicyo basa kugera ki tumenda yarugamo. Okay, when hati nijanye zire kuchebeza nyo ni mpura ntine kushasha kwa manu mnonga kunka kuna afikanyije kushebeza ati wanyoreka ngo enda eliminateninga okurugamo. How do you diagnose that? Ati yekintu cyenda kwenda kurugamo ebiceka kachenda na bitana arigana uwo mucyano hano mucurira abo kubenda yanenda kurugamo nebanza yakuretera kushasha umundana ngwene turebo bonero wakwasa koreka ngwenda yaza kurugamo. Very good. So no ije shasho mundanto ushanko waenda kugirebisha ninga ko waenda kuzompiriye kandi yagize ki binenda uburyaho ureba kashaga makanda kuretwa nkahe ahansi oyizo ko mucyara inenda tashemere kuba najwa mpaka amazire kuzara umwana so warebo mucyara ya leta yashagamo ahansi ijijo ni emergency kandi no winde kubuza doctor wawe cyakubasa kuba cyabaho niki so kushashwa munda okureba waje nangwa binje bamwe nabaso butajwa kunkare nkamizi minchi gayatika hansi cyacu mese shazaba isho hana ya abira mizi gayatika hansi ninga rebo urugizo uri kurende muka uri muka kashagama so bwiro bwinji then kori kwija tugezaho okugambaniwe okucenga kikenyine cyo kubasa kwanikireta obuzibu nijo kureba kuri kwija tutandika no ku taking a history kugambaniwe twargaho kuchebere kuchebere sengaro zitu ibyo mabituri kwa twine then twargaho tubasa kujyandikare kongera kwa kasebe twakebera katukuchebera umukatusinde ko mukuchebeze shagama ninge ngari ningaza kuzo muri za scan atensho yetu uri gukora abacara yokora kushasha uyirukangira mu scan. Yes, kandi tokumanywa ka TV yes nikabasa kurangwera nenda kurugamo kungati karakugambira gwakeneye nenda kurugamo. So for example mukazi nabasa kwija agira ati ntandikire nimpura nani shesha ni shasha karekeza kumara kuba yo mpuro mu ndahashasha birenyine munkakabeho abeho twire nintanaka bazira kumpa mazgo mushija so aho no mbona ko twabigamba byona nituguma ntigezo kubikuratirira kumanya n'iki cyenyine so washanga kandi nyine wayija nabwo ine nkejo threatening abortion no kunagambira obwiro bwinji twatwine kugira bitwakebe akoko nagambira mu bintu bimwe bikwasa kutumenda zarga munonga no bugwire obwa infection so twatwine kuchebera nkari hayinamiza kuri tufega tabonire na mbo tukagachebera kugira tumanye cyenyine kutumenda yanda kugira ati kurugama. Yes, then obwiro bwinji tugamba ntezo no musikana so kori kuzo musikane ntwana turunde bintu nkabishatu utakagira no musikane twana tukuchebera tukachebera mu bukaza hansi tureba hariyo kuja yes umunyagwanyi nenda gwigwire ninga gusibire twashanga gwigwire ntwantumango ijeneza kuruga tine kiturakore umwe no shanga gwigwire yarigiremo konka inebigizereki ebisigiremo so nawa ko batakozere skane twento basa kumanya ndeje yargamo tekarigiremo ninga yo process yo kuruga akwati wijo kangira ngo wajwa olya myeze eshatu ngakashagama ko wareba ni kace ni manyangwe ndiri muka wangira ngo doctor nazo mutoyi na hago kitungo cyango asa kuba ari mu mwana yasa kuba yargamo so kandi ndakwiye kurugamu yahomu
obusaasi bugenda bunana kugambire nakwakujwa kucendera bweno oreba ngo nawakotine scan abasa kugira ki kugyetegereza hati scan neza kutuyamba ebintu nkabishatu ariko kushanga walibwa konka scan twereka ngo maybe obuzibu buli aha munywagwanyi nenda erebe ngo ogwa umunyagwanyi nenda gwine level 2 bwino niko kureba uko kureba avocado kijuma cha avocado ari hansi then arakaka ubone kuzanya so naye ine urugije gwa heru no gomisha so shango gwo munda gwigwira guheruti rwigwire orebe amizi gwo mwana cyo mwana cyatakutora umunyagwanyi nenda umanyangweji ne basa kwa cervix teinechi teine man aho wakimanya tubasa kuteka mehuzo umunyagwanyi nenda okuturabirebe shanga twaji saving sikane basa kutuyamba kutwereka omwana ko enda ko yabane threatening akurugamu omwana ali mu mbera ki basa kwereka to mwana hulire omwana chaulire omwana lije maybe ne basa kwereka ngo enyuma yeche nyuma nereba yonka kuroti noreze ndazaza kurugamu nojo kora kuroti enyuma yeche nyuma iguma ne hanguha imara separating yeche nyuma arusika gwanye nenda enderka so kirebe cyo cyompaho umanya takare obwege takarigiremo katureke turakore abastu basibe doctor mwebale abaturikize abantu batureba TV West kandi okutwara tugamba ekintu cyenda kurugamo n'ekintu kiri common munonga konko ko arebe bingi tubasa kubipreventinga ninga kubyetantara bweno wowe no wafuna buzibu nkobwe no yukanjiro mwirwariro abashaho ndi bakuyamba babare mnonga owagmanita wa program eji Ebyamagara Dr. Agaba David Collins okurga MRM clinic murembo Rwampara aharuguto rwareba katete wabanu rwo mutawuni waraba aha Vision Empire yatuganira ahabwatena nenda okurgamu kandi abinji mwine cyuzibecho mwe no shango tamanya bwenci omumtekate ya munendo gano konkatri njango yetegereje cyo ine kora okujango bundi okajira owatambira ningashoku yako kubasa kuzara na Kyobutungi Charity omuhereza kandi abakusiyo program eji nabakazire health products ibyo kunya byo maduka gona muyanga nawashobora heruza Rwanda Burundi n'utishaba abo kwamba abakine nibishemeza amagara gitu dukorese noisha kwano ho bujuruzi katuze katenderaha ndija kwantereba no kubanza orukwisha ogume aha programs ezinde zasigaraho aha kwa TV West marareje